салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо охирин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳон пай мегирем. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 13 май. бефосилаи ҷисмонӣ аммо бо ниқоб ширкати ҳазорҳо сокини Тоҷикистон дар намози Иди Фитр дар масоҷиди кишвар. коршиноси итолиёӣ мегӯяд тақсиму аломатгузории марз кафолати сулҳи дарозмуддат миёни Тоҷикистону Қирғизистон аст. ва душанбе футболбозони қирғизро бо гулчанбар ва тоқии кулоби пешвоз гирифт. дар мусобиқа чӣ мешавад? имрӯз аксари сокинони Тоҷикистон субҳи худро бо хондани намози ид дар масҷидҳои кишвар шурӯъ карданд. намозгузорӣ бо ниқоб сурат гирифта риояи масофаи иҷтимоӣ сарфи назар гардид. ҳамон гуна ки интизор мерафт, имомхатибони масоҷид дар мавзӯи рӯз суҳбат карданд ва кӯдакон ҳам новобаста ба ҳавои боронӣ ба идгардак баромаданд. ҷузъиётро аз Бароди Юсуфӣ мешунавем. Аллоҳу акбар. бе риояи фосилаи ҷисмонӣ аммо бо шарти ҳатмии доштани ниқоб намози Иди Фитр дар масҷидҳои Тоҷикистон бори аввал дар 2 соли ахир ба таври маъмулӣ баргузор шуд. дар он ҳазорон нафар ширкат карданд. Саид Мукаррам Абдулқодирзода, муфтӣ ва раиси Маркази исломии Тоҷикистон дар хутбаи намози Ид ба низои ахир дар марз ва офатҳои табиӣ дар кишвар ишора намуда, намозгузоронро ба ҳамсоядории нек ва дастгирии зарардидагони селу ярч даъват кард. фақат мо саъю талош мекунем бо дуо, бо ҳаракатамон, бо насиҳатамон то ин ки дӯстӣ бошад, чаро ки аз дӯстӣ, дар дӯстӣ баракат аст. ин ҳама бартараф мешавад, лекин муҳим асос мо шумо яъне ба фитна ва ба чиз таҳлукаву ба фитна дода нашавем. намозгузорон аз даъвати Абдулқодирзода дар робита ба дӯстиву ҳамгироӣ бо ҳамсоякишварҳо ва баргузории намози дастаҷамъонаи Ид дар масоҷид истиқбол карданд. шароит ҳам хел буд, касалиҳо буд, мисол бемориҳо буд, барои ҳамин мо дар хона мисолам намозоя гузошт. беҳтар шуд, омадем мана масҷид, мана одамо чӣ дар бораи оромӣ, дар бораи тинҷӣ, дар бораи якдигари фаҳмӣ, якдигарро ёрдам додан, офат табоия гап задан, сархада гап задан, хайлоим тинҷ шавад, ором шавад, ҳамин дуо кардан. баъд аз анҷоми намози иддайн бештаре аз мусалмонон ба зиёрати манзили охирати пайвандонашон ба оромгоҳҳо раҳсипор шуда, анбӯҳи мошинҳо имкон намедод ки зуд ба қабристонҳо бирасанд. боридани борони сахт ин мушкилро сангинтар мекард. сарфи назар аз ҳавои боронӣ, кӯдакон мисли солҳои пеш аз субҳи барвақт ба кӯчаҳо рехта идона мехостанд. дар идҳои гузаштаи Фитр ва Қурбон мақомот аз волидайн даъват мекарданд ки ба идгардаки фарзандонашон иҷозат надиҳанд, аммо теъдоде аз волидайн ва кӯдакон ин даъватҳоро нодида гирифтанд ва он идома карду имсол афзоиш ёфт. ид ба мардум хурсандӣ овард, ҳарчанд рӯйдодҳои ахир, эҳтимоли сироятҳо, душвории парвоз ба Русия ва болоравии нархҳо онҳоро ҳамоно нигарон медорад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд дар шаҳри Кӯлоб ситоди рафъи оқибатҳои табиӣ ба кор шурӯъ кардааст. ба қавли манбаъ то кунун наҷотдиҳандагони кумита беш аз 315 хонаро аз гилу лой тоза карда ба пок намудани кӯчаҳои шаҳри Кӯлоб машғул мебошанд. инам дар ҳолест ки нимашаби имрӯз бориш дар ин минтақа ва дигар гӯшаҳои Тоҷикистон идома намуда бо эҳтимоли зиёд хисоротро бештар кард. Маъмуҷон Раҳматзода дар бораи кори комиссия оид ба бартараф кардани паёмадҳои зарари сел дар шаҳри Кӯлоб маълумот медиҳад. ҳайати комиссия бо сарварии сарвазир Қоҳир Расулзода аз хонаи сокинони Кӯлоб ва минтақа ки аз офати табиӣ рӯзи 11 май зарар дида буданд дидан кард. сарвазирро раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода, вазири корҳои дохилӣ, вазири нақлиёт ва раиси вилояти Хатлон ҳамроҳӣ мекард. Қоҳир Расулзода ба сокинони офатзада гуфт ки ба онҳо 2 рӯз лозим аст то корро барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ шурӯъ кунанд. 2 рӯз мо вақт дакӯ барои ки камтар хуш шавадем. ин хуш нашавад, ин таҳришкати хуш ки шуд, ҳама ина мебиёрим, бачаҳо ёрдам метиҳад, инҷо ки вазорати корҳои дохилӣ вазир ҳастанд, ҳолати фавқулода роҳбар ҳастанд. ин зан ба сарвазир аз даҳшати сел қисса мекунад. Қоҳир Расулзода сокинони офатзадаро дилбардорӣ кард.
Учебу добрам бача ва мича бесвезмир. Худовай ки бо рӯзона шудааст. Шаба аз вай бо тарсаш бисёр аст. Воима бисёр об ки шудай шуд, об бисёр чизи бо. боронгариҳои шадиди рӯзи 11 май дар Кулоб боис ба обхезиву омадани сел шуд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт ки сел ба даҳҳо маҳаллаҳои шаҳри Кулоб осеб расонд. Қоҳир Расулзода вақте бо мардум суҳбат мекард, интиқод кард ки бо вуҷуди селгариҳо ва вайрон шудани хонаҳои баъзе сокинон, онҳо боз дубора омада дар назди сой ва рудхонаҳо ғайриқонунӣ хона бунёд мекунанд. Сой пуршудаги баъд мардумам баъзе назди сой ба рафта хона месозад, баъда ғайриқонунӣ даромад дар дуруни сой. ҳоло як комиссияи ҷумҳуриявӣ дар Кулоб ташкил шуда зарари аз офати табиӣ ба миён омадаро ҳисобу китоб доранд. То ҳол аз сӯи ин комиссия гуфта нашудааст ки чӣ қадар хона дар Кулоб ва минтақа зарар дидаанд. намояндаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода рӯзи 12 май дар эъломияе гуфт фалокати табиӣ асосан ба минтақаҳои хатлон ва ноҳияҳои тобеи маркази ҷумҳурӣ осеб расонд. баъзе аз сокинон мақомотро барои омода набудан ба чунин вазъ танқид карданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт ки офати табиӣ рӯзҳои ахир дар гӯшаҳои кишвар боис ба марги 9 кас шуда камаш ба 15 ноҳия зарар расондааст. сарвазир ҳам ба сокинон гуфт хонаҳои тахриб шуда дубора барқарор ва ба ҷои хонаҳое ки сахт осеб дидааст манзилҳои нав бунёд карда медиҳанд. маҳмудҷон раҳматзода, радиои озодӣ, Кулоб. аз муноқиша дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон ки рӯзи 29 апрел сурат гирифт 2 ҳафта гузашт. марз ором аст, вале талотум дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва баҳсу даво дар бораи сабабҳои муноқиша идома дорад. таҳлилҳои коршиносон низ дар ин бора зуд нашр мешаванд. ҳамкорам Тоҳири Сафар бо яке аз ин коршиносон, таҳлилгари умури байналмилалӣ аз донишгоҳи Сайнт Эндрю дар бораи сабабҳои муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон суҳбате дошт. ӯ аз ҷумла пурсид ки агар ду кишвар марзи муштаракро тақсиму аломатгузорӣ накунанд, чӣ оқибатҳое барои тоҷикону қирғизҳо хоҳад дошт? ин як суоли бисёр муҳим аст ки ҷавоб гуфтан ба он ҳам мушкил аст. мо мегӯем як коре ки сиёсатшиносон набояд кунанд, ҳамин пешбинӣ кардани оянда аст. мутмаин нестам ки посухи возеҳе барои ин суол дорам. آنچه که میتوانم بگویم یکی پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محلهای نزد مرزی را در شرایطی قرار میدهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمرهشان را پیش میبرند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد علاهیده بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرقیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در 2-3 سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب‌رفت برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند. می تواند سبب تکرار مناقشه هم شود؟ من این را صرف نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم این باری اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت‌های بودیم، ولی این خشونت‌ها فقط در داخل کشورهای گوناگون علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه‌های مرز مناقشه دارند که عاقبت‌های بسیار بزرگ برای زندگی مردمان محله‌های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر بار صورت نمیگیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود. بینندگان عزیز، شکل کامل این مصاحبه رو میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org تماشا کنید.
دسته‌های خوجند و равшани کلوب در مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا که روز 14 مای آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. равшан برای اشتراک در این مسابقه به بیشکک سفر کرد. دسته اولای قرقیزستان باشد به دوشنبه آمد. چگونه استقبال گرفتن فوتبالبازان قرقیز و آمادگی دسته‌ها را در گزارش همکاران ما نرزولای لطیف و امردین اولیموف تماشا کنید. استقبال گرم و پوشانیدن طاقی تاجیکی به هر بازیگر. دسته اولای اوش برنده جام قرقیزستان را در فرودگاه بین المللی دوشنبه چنین پیشواز گرفتند. این دسته برای اشتراک در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیای فوتبال آسیا که روز 14 می در دوشنبه آغاز می‌یابد به تاجیکستان آمده است. رقیبان دسته اولای نایب قهرمان تاجیکستان دسته خوجند شهر خوجند، باشگاه‌های نصف قرشی، جایزه‌دار برنجی قهرمانی ازبکستان و آلتین اسیر اشقاباد قهرمان ترکمنستان میباشند. آنها در مرحله گروهی جام AFC در منطقه مرکزی در گروه F رقابت میکنند. همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار میشوند. امروز در نشست مطبوعاتی سرمربیان دسته‌های شرکت کننده درباره آمادگی تیم‌های خود به این مسابقه اطلاع دادند. سرمربی باشگاه اولای قرقیزستان به سوال‌های خبرنگاران اکثراً با زبان تاجیکی پاسخ میداد. وی متخصص تاجیک نومانجان یوسوپوف است. حقش رو گفتیم اگر هم نصف هم آلتیناسیر دستی که وقتاً نصف سال 2011 جام افریقا گرفتگی بود. آلتیناسیر 2 سال پیش فینالی کوبک افریقا را بازی کردگی. خوجند باشد 3 سال 4 سال اخیر است که در لیگ در جام کنفدراسیون بازی میکرد. خیلی هم حیاتش دستش نباشدگی. برای همین کمک وظیفه‌ای که در پیش دست آمدگی دشوارتر میشد اجرا کردن. خیلی کار حرکت میکنیم میدان ایدالر میبینیم. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند گفت تمرین‌های دسته‌اش در ترکیه جهت آمادگی به این مسابقه و چند بازی سنجشی دسته‌شان را در قبال تیم‌های دیگر رقابت پذیر کرد. ما به این مسابقه آمادگی خوب دیدیم. توان رقیبانمان را می‌دانیم. ما از آنها نمی‌ترسیم، اما رقیبانمان را احترام می‌کنیم. فکر می‌کنم ما بازی خوب نشان می‌دهیم. ما مخلصانمان را همچون بازیگر 12 به تماشای بازی‌ها دعوت می‌کنیم. در اولین دور مسابقه در گروه F 14 می نخست نصف ازبکستان با اولای قرقیزستان، سپس آلتین اسیر ترکمنستان با خوجند تاجیکستان رقابت می‌کنند. همزمان دسته равшани کلوب برنده فعلی جام تاجیکستان برای شرکت در مسابقه جام AFC در گروه E به بیشکک سفر کرده است. رقیبان равшан قهرمان قرقیزستان داردای و نایب قهرمان ترکمنستان احل می باشند. و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییرات به یک طرح قانون به نیروگاه راغون سبوکی داده است و فایز قرض اندازهایش را نپردازد. حجم فایز قرض انداز 0.5% را تشکیل می‌دهد. در وزارت مالیه گفتند مشتریان پول نیروی برق را سر وقت نپرداختند و در نتیجه نیروگاه هم از حساب برق انتقال دادهش قرضدار مانده. سبوکی خواست است. شمسولو خیرالله‌زاده یک مسئول وزارت مالیه روز 12 می به رادیو زاده گفت سبوکی به نیروگاه راغون به معنی سبوکی به مشتریان آن است. برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از هر یک شما که تا این لحظه ها ما رو تماشا کردید. بینندگان عزیز فراموش نکنید که فردا با خبرهای تازه شما رو در همین جا منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. بار دیگر عید سعید فطر مبارکت.